Anyalaki din! Nakapalas ka din, bakit? Wen lakay. Katanya, mapantang arudan. Mabiit man gayam lakay. Agsukatak pa'y gayam. Anya, kunak man no, nalpas ka. Wen lakay. Ngam saan gayam ang maibagay ti aritos ko iti blouse ko. Ken ti sapatos ko iti pantalon ko. Anya, Alan urayan naklabiit. Agsukatak pa'y. malalala. Alistom nga rutag gunay dalya. Tapno saan taunay amala daw. Ay nalakay, tulungan na kun amang birok iti aritos ko Awan matan ti Paris na may sa adangling aritos ko. Ay na bakit? Dandani makauros mo na nagsukat. Maladaw tan ay ti papananda. Ay, saan abalin alakay, tinapatag, makasangpot na ijay. Kababay na. Anyan dun ti ko na inday. Yan lang makipangan ti gagarami dyan. At dagayam dito may sa jewelry box ko. No, aping ngamin anaisina. Nakibiyangan nyo manen siguro. Ala, intang arudan ba ka? Ay na, awan matang may sa adalsyos ko. Ay kitaaman ijeruar lakay. Ay na, netadaduma pa ilaan. Ate, isuot mo ba ka? Ay saan lakay? Saan ang maibagay dito'y pants ko? Awanin ti Paris na. Amang ano iso dyan nginat-ngat aso. Anya, ay mabiit lang arod. So katak ti pantalon ko. Tapno uray je rubber shoes ti usarak. Ay po, agsukat ka lang iti pang balay dalya. Santan amapan iti balay da bayaw. Kababay, no datalaan ti maudi asumangpit. Apay nga bayaw? Saan kayo matanapan ni balay di na minsan? Ay na, mapan kami kuma. Nagbabawayak ba? Nay, apay mo bayaw? Kasano? Nakainad ni Delia nga guray. Aldawin, kasaan pa'y amalmalpas nga agsukat. Anya? Wan bayaw, iso pasensya ka na. Kababayin mo ta, no da kami tikaw dyan asumang pa no bilang. Ay nakit uray abayaw. Awan matidakis na no bilang. Mupay man din ni bakit ko bayaw. Mabayag nga gunay. Kung saan na mauawatan na niya talaga ti kayat nang isuot. Ora insuot na. Sukatan nan tumalan. No adda ti mapanunot na sa baling isuot. Ay na, nalabas mo ti kinapasyonista day jay nga asawa ti kabsat mawalma. Apay ka din, nanam. Kat no naranaak ijay sintraw, napanmanon naggatang itibadbado kan sapatos na. Anya? Wan, alma, sakit nakaad-adaw ti ginatang na. Dilawag ko ngam amangan no agbalaw manan. Ay, nagadumot dagiti bado. Ngam gatang payla agatang. Isun sa laang ti pangip-ipanan na iti kwarta ti asawa na. Nalabit akas taa. Iso siguro ako na ti kabsat yaw, nga awan ti maiduldulin na akwarta na. Kat kasanumat ngamin, kasjay ti asawa na. No sa dinumat ngamin tinang sarasarakan na iti kasjay a babae ah. Di kagsaw iti kasta. Awanan ti maaramidan tayaw. Gaputan nimot delya siguro, tinaituding akatakunay na itibyan. Man ni ipagdalya. Apay ka day bakit? Ay, una yan ti kasjay alangana. Ha? Apay aya? Di namot imbagay ti suot na. Naka-mini skirt. Sakat, naka-rubber shoes. Masapol aya, balik simpay mo ilang magbakay. Noon niya tinakita, magtal na kalatan. Ay na, pasensya kan lakay. Ngamaan niya kanumot day jay apurmana. Kasla na sobraan nan samot ti kinafasyonista na. Mangang kakiidin bakit? Kun di mon sang kakita ni Dilya. Ang mga numakadlaw, kit agsakit tinakam na king ka.
Tila pangigatangam sa ama iti kwarta ti asawam. Saan mo tatatang? Apay nga raw, atunggal makita ka. Barbaraw, dagiti ka wismaw. Agrugi t-shirt, pantalon, sapatos, kas kada aritos. Ay, kasta talaga atatang. Enjoy pa'y mat itaang nga awan anak me. Kane, no addan ton anak ko, sigurado ajak ton maasikaso ti bagi. Ay, Delia anak ko. Nagalas akit kita yung tilangam. Ate mo pa yung tibalasang no dagduma. Ha? Liklikam man dagsuot kadagiti nakikiteng abadbadaw. Ura mula ipakpakita, dita pusig mo. Nangisit pa yung mga araw na kitam. Anya? Kaya iso Magdelia, iso nga agbaing ka kumamit. Di kan agsuot iti kakasta klase ti badbadaw. Elmer Lakay, aday bagaken ka. Anya dati bakit? Masikuga. Ha? Agpaso bakit? Wen, positive ti pregnancy test ko. Kit idi na panak nagpa-ultrasound. Confirm, masikuga ka talaga. Maragsakan ak bakit? Kamudyanan na, anta na nakta. Wen Lakay, ang kasano day to yun. Diyan kon maisuot dagiti paborito kabadbado. Ay na, ano usampaya bakit? Sana bali, tamay suot mo to, inton makapagpasngay ka. Sa bagay matkit di ang masapol nga agatang akmanan iti barbaro abado. Dagitay ngay maternity dress, Lakay. Sa kaumpay kwarta kita bakit? Anya? Sana bali, ta basit pa'y matatyan mo. Makapagdiskitarang mo siguro. Apag iso, inton dumakkel tatyan mo, bakit? Tatang, bumuludak man pa'y iti kwartayo. Pangusaram iti kwarta, Delia. Ay na, agatang akman iti badbadok, tatang. Ano? Bado ba na? Un tatang, kasapulak ti barbaro abadbado, gaputa masikugak. Anya? Un tatang. Ay na, saan na masapula gumatang ka? Adaw nagiti tatakkel, akamisita nga induldulin ni nanang yun dita. Isunto sa ram. Minus gastos. Ay na, jak kayat dagiti tatang. Da- Sabali ti panawon ita. Sabali dagiti badbado ita. Maternity dress ti kasapulak, tatang. Ay na, kiti papilit mo nga ron agumatang iti maternity dress. Kaawang mo nga ron ti kwarta. Anya? Ay na, dakkelan ti anak da manong Elmer kan Delia nanang. Wan nga raw danak ka. Ay na, saan pa'y anagbaliw ti ipagyaw? Wan nga rod nanang, day labagi natin into na rin na. Kasla ko nana, abalasang pailaeng. Ay, kayat ko abagaan. Ngam amangan no agsakit tinakam na. Ni Manong ti pangibagaan yun nanang. Ay na, kanayon ko nga ibagakin ni Manong yaw. Kat ko na namat abagbagaan na ti asawa na. Ngam di na kanumot ipangag. Napurma unay ni Delia, ngam adda tinadlaw ko nanang. Anya day ta. Kasla di na pa'y maigatangan ni Manong, kanti anak na iti usarda. Wan anya. Wan nanang, uray kitaan nyo Daan, dagiti usar ni Manong. Maabutan pa yun ti tsinelas na. Idinto ta ni Delia. Ado, dagiti nagngangato asandal na. Delia bakit? Mapan kami kin ni Bayaw Roger ijek kabangibang abarangay.
Anya ti aramidan nyo ijay lakay. Mapan kami manggad, At dagay ayam, apakitigadan may. Ay katwan alakay. Tani, umad-ado ti kasapulan ni baby. Uy nga ro bakit? Kan ano saan nyo pa itagbati? Tatakda kayo dito balay. Wano, mapan kayo di balay danana. Ay saan lakay? Ijay balay ni tatang Agawid kami pa ijay. Ala, andakin ka dito bakit? Wen lakay. Agawid ak nga agpayso ijay ayan ni tatang ko. Tapno addamot ati katulungak ang mga awir iti anak ta. Ala, huwag nga ro bakit? Tapno ijayan ti pagdiritswak, inton agawid kami. Ay Nadilya, agsangsangit ti anak mo. Kambisi ka dito nga agdaldalos iti kukom. Ay na, ubain nyo pa'y man ni baby tatang. Kit agsangsangit nga raw. Agsardeng to day ta. Ay natumagdal ka kit didita. Taubang ti anak mo. Kaasi asangit. Hay, unay matan. Diyan kon makadaldalos iti kuko. Talaga kastanod sa ti ubeng. Apay, ipadam ngamin aya iti awan anak mo. Hay, wan nga ron tatang. Umad-ado pa yan ti magatgatang. Sa anak kon amakagatgatang iti usar ko. Uray aritos la kumakan cutex ko. Ay na, bay ampay ngamin dagita nila. Sana bale, sa awan ti mangkit-kita di takukom. Isu nga uray awan ti cutex na. Napan kayo matgayam nagbalitok ijay na panay nyo lakay. Uwan bakit? Naimbag nga ron, tayo nayabandak. Adda ka di naalayaw. At bakit? Isupay nga maila ko. Tapno dati paggatang tayo pang sapsapul tanak ta. Lakay. Apay ka di bakit? Mabalin ka di nga ipaaramid ta nga aritos ti balitok mo. Anya? Sigin alakay. Sa anak kon anak kagatgatang iti aritos ko, sipod adda anak ta. Tapno uray may sa ti aritos ko, basta balito. Anyan dilya. Manulang nga ruda na gramo ti balitok ko. Ipaaramid mo pa ilang nga aritaws. Imbis nga ilako ta tapno na kwarta tayo. Ayun na hinanya na panagpampanunot na ita bakit? Amo yun, Nana. Ay na, nagngato at talaga ti arapaap ni Delia. Apay ka day, Alma. Nakunana ka nung nga rod, nga uray di da ilako ti balitok ni Manong Elmer. Ipaaramid da kanulatan nga aritos na. Anya? Wan nanang, isuan na kaungot ni Manong. Ay, talaga nga awan manaknakam day ti Adelia. Nagrigrigatan ti asawa na, ipaaramid dala nga aritaws. Imbag kumaano ilako danto ti aritaws. Saan ananang, tausaran na kano. Ta saan kanon anak agatgatang iti aritos na, manipod na addaan da iti anak. Ay, talaga adi agpampanunot day ti Adelia. Agkurkurang dalang arudan iti paggatang iti gatas ti anak da. Day takit din aritaws ti ireng-reng-reng na. Wan nga rod nanang, ngam saan kayo na mas daaw. Tasipod pa'y, talaga, a fashionista ni Delia. Ay, apay ka ta dito da kita puta. Wan nga raw abalayan. Apay, anya ayater aramidan dagiti naganak da. Amuda nga ado ti aglabas aluglogan dito'y kalsada. Ay na, amangan mo na sapa ije gardeng kamada. Di ko mainada. Amangan mat no nagkuyog da napan ijay garden. Ay na, di lapat dyan na balayan. Amok tanak ko. Di na maanusan ti mapanihi gardeng. Ha? Nagalas ka rin ti ugalit anak ko. Naimbag tan anusan ni Ilma. Rumbang laeng agin nanos da abalayan. Gaputa agasawa dala ka nga road. Abalayan, mabit lang nga. Tayabak dagiti ubeng. Sa kuyugan taidan nga iyawin.
Saka ay napaw, nagdudungri da. Ay na, anda ka magayam dito balayaw anak katugaw dilya. Ah, tatang, Kanay na, apaw, busy ka man amang kis-kis-kis kadagita kukom. Ay na dilya, yak amaw ti salita aking ka. apay ay tatang. Ag-agsapang agong ungit kayo manan kanya. Ita mga mintarabin mo anak. Sika, nakalilinis dagiti badom nga oray adda ka dito nagtibalayo. Idinto ta dagiti anak mo, kat nagdudungrid na. Agmumutag damay. Kasla saan da nagdidiramaws. Saka bay-bay am idang agtaray-taray idigit ti kalsada akas deti tsura na. Anya? Ay napo anak ko. Apay abinay-bay am idang nga agay-ayam idigit ti kalsada. Kit ammo nga dutilugan nga glabas. Kasanaw, no datisan na sayada mapasama katakwata. Ay napasensya kayong tatang. Diyak na siputan ti irurwarda. Ay rapo. Di mo masiputan. Kaputa busy ka ang mga asikaso iti bagay. Apay, di ka lang mabain nila. Kung na ito, nagiti makikita ka nagiti anak mo, anadungri ka. Idinto ta nalinis mo unay ti ilada. Anya? Ala, tumakder kan dita. Kit ingkalain ti butas mo. Kastamot ti gabyaw. Surutem ti asawa biyagardahin. Taing katulungan. Gabutas saan nga agsasaw ti asawa. Naglablabos ka mo tan. Ala, sumurot ka ni Jagardain. Tas siya kung timakam mo iti anak yaw. Ngam tatang. Ay, awanin ta do asaw dalya. Ingkakit din ni Jagardain ko na. Ano samon amarugitan dagitan na kyutiksan ako kom. Lakay, pakawanan na kumaa kadagiti ado ang nagkurangak ka. Dili na bakat. Amok ang naglablabusak. Gaputa saan kalatan ng agsasao. Ngam napaiswanak kadagiti imbagbaga ni tatang. Agyaman ako nung nakamiris kang bakat. Nasayad mo kusta. Wen lakay, naamiris ko, asaan gayam arumbang nga ipadak ti panagbiag ko iti balasang akpay laang. Rumbang gayam nga amok nga unaan dagiti importante ang masapsapul tayo. Sakbay agatangak dagiti pagaayat ko ana materyalan abanag. Ay na, agyaman ako na bakat. Gaputan na kapag panunod ka matlaan. Isabay ko ma, tagtultuloy na itan ha. Wen lakay, ikari. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.